गोंयकारांचो आसा हय आमकां दिसता की गोंयकारांक दिसता की बीजेपी हरोवपाक जाय एज अ नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ गोवा आय एम सेइंग दॅट येस आमकांय हरोवपाक जाय हांव म्हणटा फॉरगेट आवर नॅशनल लिडर्स इफ दे आर देयर विथ अस लेट अस आय विल ब्रिंग देम टुगेदर टुडे टुमॉरो डे आफ्टर टुमॉरो 1.5 वर्स जाल्या इलेक्शनाक will Congress get their national leaders to Goa in next 8 days and say yes we will fight this seats here and there? I'm saying this in front of all of you. Our fight is against whom? Against Bharatiya Janata Party and to come to power to defeat Bharatiya Janata Party. हे करपा खातीर जर alliance आहे then I am saying I am inviting national leaders of Congress to come to Goa and I am inviting party president of Congress to come fix a meeting next week. Anytime. Let me complete this. I am inviting Amit Patkar to come to our meeting with us and decide this 40तले तुम्ही खंयचे लढतले आम्ही खंयचे लढतले नाव लेटर तू 2 महिने उरल्या हांचे कॅन्डिडेट डिसाइड जाता 15 दीस इलेक्शनाक उरता आसतना हाऊ विल यू फाइट इलेक्शन I am preparing for my elections for last 3 years and I am going to prepare for next 1.5 years because you have to go to people 15-20 दीस तू लोकांक कॉन्फिडन्स दितलो when Bharatiya Janata Party has already started preparing for elections. You think that alliance can be for last minute? In this fight against Bharatiya Janata Party, आमच्या बरोबर कोणी जॉइन जावपाक सोदता, they are welcome to do it, but not at the fag end of election campaign. Today, decide today, फाल्या परवा येरमा या फुडल्या महिन्या भितर डिसाइड करूया 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती दिसा डिसाइड करूया एक नवो सत्याग्रह लॉन्च करूया गांधी जयंती दिसा जी कॅम्पेन महात्मा गांधीन ब्रिटिशा विरुद्ध केल्ली जी कॅम्पेन जॅक शिकर आमच्या बाकीच्या लिडर्सांनी जी कॅम्पेन सालाजारशाही विरुद्ध पोर्चुगीजांची केल्ली तीच कॅम्पेन गोंयांत लॉन्च करची पडटली आनी ती जर कॅम्पेन लॉन्च करता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या गुंडा विरुद्ध जर एकत्रीत रावचें पडलें जाल्यार रावपाक जाय पूण नॉट एट द फॅक्ट टुडे